Gaza a chiat na thlengin khovel ngai vena hlo hlea in pu ton na po anasa ngal ngang mai alali baptist damdoin chu puak theithil manga beania hei hian US President Joe Biden an Israel atlo po ahlia khu leklek mai kan soi tak tak mai in tunrum chu advertisement thui tham deuh hlek in thlir holok teang Kumin sang ni somni pathuma MLA kan thangle don tareng mai vote thanan EVM VV pedanti aboi thak mele mai masel samte mai nia kan shil pian chewa voting buta ilu chein electoral roll a iming na chuang nge ni ti anlo fya photanga polling officer in ikuta in delibling kalo no isakang che Control unit ati nun nuwa voting compartment a vote thak turin nilu to mai don ani EVM chunga light shing ready lamp palom chuan vote thak ngal theiti na candidate te mingle an chin chiana alo in tlaranga I vote du zona a me na rong poli metang I me rualin na zona rong sen na lo enganga VV peta I vote mingle chin chiana symbol secondary chunga lo langanga aron kiu bokang Idu na ngaya vote ithakem ti ol sam takin ni fya to mai don ani Person with disability stand in thanni hian sarkar chuan ham thatna siam sak dona hemini hian taksalama har satnai ni point vote on thak ve nge yang che pule tuite mo phun na chu vote thak ani he point vote ka thang nge do kan vote mangaram shwai tu tur kan thlan hian ramro relna kan telve ti na ania I vote lutak nei kha tunin thlana hian mangtangkai nge yang che Gaza alali damdoin hi Nizan Khan beania Israel in do thlona ten Gaza a chetan tholai tak ani ve bokawangin Israel dem na alian hle damdoin beina tang hian mi zanga anthi niin Palestine thu nei tu Hamas te chuan an soya Israel in do thlona chetna wanga he chetna rap thak tak mai hi thlengani antia Israel chu indona a poi khoi tua anpu mi mai ane UN ba ka khovel ram rang te chuan damdoin beina hi andem thu an soi chua ka thilung chiat thlak tak thlenga chuan atul lober pol ani hialang anti arab ram te phei chu an sa hle US President Joe Biden an in biak na nei pui atum Jordan, Egypt le Palestinian Authority te chuan US President hi kan mudu lo antia Beirut a US Embassy a lungoi lo na lantir ngal niin Hamas le Hezbollah te chuan he chiat na thlenga hian US nen lam an mertel ngala Arab ram hun rang voin khan he thil thlenga wang hian lungoi lo na an lantir bokane he damdoina thok doctor te chuan aron puak thuaya chumi hnuwa chuan kangme chuak zui ta ngala damlo te thiar chua angaya a then chu dim taka song bol ngai te ania wangin hreom takani anti nuna chan tamjok hi damdoina ommek te nia thizinga atamber chu mipale no panglaman ne he thil thleng hi rang mai ni lovin ko ran thlengin ngai mo man ti thu an soi chuaka tunin dona Gaza a nunna chan an tamber trum niin a poilai ber chu atwar tu te hi poisoi lote an ni hloma Palestinian Authority phei chuan Israelin humsuala dai chiang ta hle mai hei hi chu poi khoina lian takani ye antia anthin arim khop mai Israel thil ti anga an soi cham chi lai hian Israel chuan finfiana nen thlap anti ni lo thu an soi chuak ve ngala Hamas te ang lo takin keini chuan thil thleng hi kan chui chiang ngal mai thin tin Gaza a firfiak pol PIJ te chetna ni thu an soi chuak thunga tuna Israel thil ti anga an soi hi Hamas ho dot the darna nia ani hian social media dot the dar hi anti dan fo ani to ni anti finfiana chungchanga hian IDF thupuang tu chuan
Hamas official te in biak na unrecord ruk anti chuaka chuta chuan firfiak pol dang PIJ te rocket ka chua tur atla sual pal tian soi chuaka hei hi Israel in do thlona te chet na ni lo tinem ngetu pakhatani antia hei baka hian Hamas te chuan damdoina puak thei thil thlak nin an soya ma se puak thei thilin in chunga deng ani chuan building structure hi a chhene viawang damdoin building structure hi a chhemang lawa abang te po alading deuh veka hei hian Israel in do thlona chet na ni lo tialan tir le boka damdoin bula lir theian dana lir theia kang chenwala ma se vaina kang vek lo thunga Israel chet na chuni se lir thei dana hian puak thei thil tlak na akhwar dok turani boka ma se chutiang nu ma chu engma mu turom lo thunga abul vela in te po alading thra a in do thlona tanga puak thei thil kan thlak te nu ma ani theilo he chiat na thlenga hian kanin rol lowa puak thei thilin aden lai hian helai chevela hian chet kan tholo hrim boka heti lai hian Gaza tanga rocket anron ka chuate chu IDF operational system in avil renga puak thei thilin aden lai hian Alali Baptist Hospital bulhnaya hian rocket ka chua aom ngei bok damdoina chiat na hi tholeni zan daruk le minute somnga pakwa thlengania chutatranga reilo te hnuwa chuan Israel laili le chimlama ral kheldar antirive ngal zat bokani ante IDF thupuang tu chuan PIJ te hian damdoin bula thlan muala tangin rocket an kap chuaka chu atla sual palin damdoin hi adeng ta a hei hi Hamas ho poin chiang takin an hria ma se khovel mai ro chuan kan thil tiangin an chua vek thung damdoina chiat na athlen khan IDF chuan lei tuipui le thlona tanga puak thei thil kan ka chuaten khoilai nge fu ti kan vilzui ngal veka damdoin lamhoi hian puak thei thil kan chua lo hrimma damdoin bulatanga ron chua kero a om ti chu video fin fiana nen thlap a om tinan soyane Gaza tanga firfiak ten rocket an ka chua hi tun buena hian zali somnga vel chu nai deuh tak Gaza ram chunga atlato ti IDF tu puang tu chuan an soitel bok engpo ni sela Gaza lama hian he buena hian nunna he hrimme Israel thlona te ni som pakhat chung an chet nuwa mi sang thum le zali chuangin nunan chan to a mi sing khat le sang thum vel an hliam bokane anin puna hian Hamas lam hian finfiana engman ti chuak velo thunga Israel thlona chet lai ania an thil ti nie ti hi an soidana nia he thil thlenga hian tunge mo phur tero asan pa chui chianani arinom chialo Gaza hi indona muala hunenge moti chung ala changdon chianga chutiang kara chuan finfiana lozon ngam ani don lowa anin puna le in pulet na hian atop mai arinom viau niin media lam chuan an soya PIJ po hian kan thil ti ni love anti ve meka tu main kan ti ni anti don lo ti chu thil chiang sa ne intelligence poll geo confirm pante noma ani hi khoiram mai nan chom lo le open source antiang chi kha ania social media he thil thleng video rang atangin Gaza tanga rocket ka chua nia alan thu an soya thren khatar lan dan chuan rocket ka chua chu van borua ka puaka mun nia in trenin pakhat zokin damdoin hi afuta hetia van borua ka puachan hi rocket hi adanga ka fu ani lo chuan an siam fu lo ve hrim ani yang ante rocket ka chuate hi Israel in do thlona ten an lo kap chengai lo chu na chu Iron Dome tho thin ania Iron Dome hian rocket thlok chuak tir akap ngai lawa atum ram athlen lo na turin aron kalfe nuwa alo kap thlachau thin anti ve thunga
in nialna atam hle ani hetiang kara hian US President Joe Biden chuan voin khan Israel thlenga beisei lok lo thil rap thlak taka thlena wangin Israel nena anin biakna po adang dai turangai ani mana mase Biden chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nena anin komna nizana Gaza damdoina thil thleng kha apoin arab thlak hle mai kamhu china nangni nilovin midang ti nina langthung hebuena hian mitam takin thil chin chang an hrechiang lawa hei hi chinfel ngai pakhatani ati hemin hu hian Israel War Cabinet tenen thut khom an neya Biden chuan hebuena hian Israel chu aram veng him tura athlop thu asoinon le a chuti rual chuan US hi zalen na vong him tu rorel na dik tu ania kan du ber chu remna le muanna ni ate Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu poin Israelin civil mi te torna ti tle matuma Hamas hovin atam theyang bera tor ti ran tum thunga nitin mai indona poyan khoya civil mi te an bitumin inphen na ta nan mangboka civil mi nuna chan le liam tuar anom chan hi Hamas te mo phurna ne Israel tan kan hlotlin na kong harsa in athui don hlea mase nena chukan chang nge yang atia US in athlopna lom thua soi US hian Gaza a damdoin chiat na thleng hi Israel ti ani lowangin achuatari phota British Foreign Secretary James Cleverly point he thil thlenga hian thutluk na kansiam ranglu dewane civil mi te din hun hlawama anda zui chung chuan hetiang hi athleng non fowang ti hlawom zok tin soi ve mek bokane hetila hian tholenit lai khan Gaza a Israel in do thlona chetna Hamas noya Central Gaza Brigade an commander Ayman Nofala chu athile ta achenaina puak theithilan thlak niin IDF chuan an tarlang Nofala hi intelligence lama an ho tu te zinga mi nia soinin Hamas senior official zinga chuan hu hanga ber pol nia General Military Council a thu phangatane Hamas ruai tu tuna katara cheng mek hania chung te chene in po bein mi som pali anthia thizinga hian aunau pa le afarnufa tivel te pontela anomna hi sinbet le Military Intelligence Director 10 annem nge nuwa Air Force lam anwache zuitane IDF soizel danin nofal hi Israel le asipaite beikonga voi tamtak aloche chuak to thrina firfiaka ral thuam cher konga te kumsangni paruka Israel sipai Gilad salitaman konga te po ain rol thuk hlea mani loka Israel in do thlona chetna thita Mohammed Deif anen po anin kom ngei hle nin an tarlang ani baka hian IDF chuan Hamas commander panni Mohammed Odala anti-tank missile buaipui tu zinga an ho tu pale Akram Hajazi an naval forces commander te chu an ka phlum tian soitel bok Hamas te hian du thlantur panni chian nei in pe kemo thia mo hi abak du thlantur dang om lova kan thriat darvek don cheu kan thlona te an la ron che zel dona an puak theithil ron ken te hian athlen na tur address anei sa thlap zelani ti hi alo soi to athu soi hi dikviau ti chu firfiak pol thruai tu an ka hlum le ta katrang hian achiang mai ome hetila hian UN chuan tranpuina kaltheinan Israelin in ka haipuang mai ro se ti zong in rotna neya Germany chuan tuna hian firfiak ten machona firfiak te hian an la beizel don boka chuwangin Israel chuan engtiare nge achet don tia hian thutluk na asiam mai tura kan ngai ati deuh mak mai UN Security Council chuan in ka hai chungchanga hian resolution asiam hlei theilo bokane hetiang vel hi an boruak aneya in do thlona che ti tenen an la boi zui tul tul ani